Vlasotince propada, na primer, sve ono što je nekada činilo taj gradić jedinstvenim, gotovo da više ne postoji, ali kad sam otišao do stare crkve, ona je u besprekornom stanju, računajući vrt i sve je sređeno briljantno. I tako je gde god da odete. Prosto je to, vi vidite da se sad stvara jedna nova klasa privilegovanih ljudi i sistema. I mislite, ljudi to ne vide. I šta mislite, koliko njih će sada gurati svoje najmilije prema crkvi se dođe novca? I to je sad, znači, i to je jedna vrsta, kako bih rekao, monopolizacije koja nije u javnom polju, ali vi vidite sve više kako se upravo s jedne strane vladajuća struktura, a s druge strane narod sve više udaljavaju jedni od drugih u životnom standardu. I to nije povoljno za razvoj. Mislim, znate, ta vrsta gneva koja se sve više rađa iz poljeva, koja čak ne može više ni da se sakrije, ali pogotovo zahvaljujući društvenim mrežama, ne donosi nikakvu pozitivnu konotaciju u najavi. I vrlo je zabrinjavajuća situacija.